Kayo kamay bay lang dito si mo. Kamay bay lang dito ba? Tolo. Licypriya na! Aina handa muki UN climate change conference the COP28 haiba Dubai the UAE da challi adu do ai chapado ai mi myam unaba khotpa khoi world leaders nung myam thengnei ko adu da khoi gi Manipur gi sungwari asengba wari do ligi aduga moina ju yam support the way we meeting je aina du mana ligi ai speech nu ai amek the tanja phanga kan ai loi hai ge Manipur gi wari akoi problem violence nu communal violence nu thoi bangari je ai atum hai ai gi tanja phanga kan de speech da hai gi media interviews da hai journalists nu da hai leaders nu thingar kan da ju hai mi yam achoba chomi da ju hai ai gi loi matam sang yam loi ai na best torga atum hai Hari climate summit se sida Manipur gi dam kai kyam maru oi ni miss climate change ki lai poli myam perspective sida kyam maru oi ai mali ki Manipur gi issue ja si kai UN ki jam am different global issues oi ko khoi gi prithvi puna maktana mayam global issues like adu gi ai every time da ai Manipur gi dil adum panbe ade ko adu ju topic to manada banina adu bu ai adum ai gi try tawi adu ga Manipur gi problem ja adum climate change ka mari laine kai gi no ha kanda sumi atopana khoi massive deforestation of poppy plant ka to je yang thina phatte ko kai gi no ha kanda si ja khoi climate change tholi Manipur da bukta si smana yam saram de ko winter da si climate change ga ta ne tholi je adu gi yam thina relate to wi khoi interrelated oi climate change ki adu mana ju to kai adum hae adu di UN je Manipur gi problem gi jo atum yam important oi Licypriya na apana ki climate summit ki storm to salaga ma to ni se kai wakhalun da gi kamai to kari sab suba ai wakhan ma am to ngam na da ba ki bile to da adu to adu mu bi ku to moments in the aina disrupt the ko high level plenary session da khoi UN COP28 ki summit chida kai gi no ha kan da yam thina frustrated oi ka khoi gi leaders nungi lack of political will oi bagi moina to pahar ga na to point to thorakani ai yam thina pam de COP28 khoi UN gi program da pura fail oram ma bane adu matam da adu bu ai si pam de aina action do pam ba adu gi aina stage da aina disrupt the ko hekta ai wakan je aswana hekta lakpo wakan ne aina gi banner paga khoi gi end fossil fuels na coal oil and gas taw na ba khoi gi save our planet and our future na ina torga ina protest taw gi mane disrupt taw gi mane